pointing others to the eternal road. So kemen bandon hakaying ke jong try, amen. Banyo ban syakri ya ke kerteng ke jong u. Ngangat mentah bubun nangingi pendon kam ya ke mobile. Bat habangi pendon kam ya ke mobile kam tam ya ke WhatsApp. Bubun sin ya bu ya ke status. Hakata ke status teng ngi batai ru ya ke feelings ke jongi. Lani ya ke jing sngo ke jongi ru teng ngi batai hang ta hapo ke status. Kumno balong. Dah kemen ngi peni ngi thok ki ke ba kemen dah sosi ngi peni teng ke ba sosi. Teng ngi peni lang lagi teng ngi bam por restoran ngi bam show ngi peni ngi shondur ngi bu status banga ngawan bam show kum ta ter dene ngalet ka sino ngi bu status bakiwe kinyo I banga ngalawan PCA page nomor pi kamyo banwan dene dai bobon ngi bu ya ki status kede ya kan nungat bisa bu status tasura agekti bu status okay bobon pingila hakane ka por bala bu status hamre ki donro hakane ka jaka yo babiong ngate pastor ngamtip ke ikata ka status ka dikata ka jaka ka kata apa ka mobile ki pendon kamba ban peni ya ka ba ki don bar kani compare la de sha sorna sha kondong menta babon ki briu ki lanang lak no ki long kemi ki ba kamrang ba kim patip ya kani ka benta namar kim kwa ro ban tip bar ki ngol kapelut kaya ka por handai babon nangi hagini kisngi ibu ya katuka status ka jongi hari nganum kan hagini kisngi syapang ka status ka bakenja do bangi sa ibu bangi sa pen I ya lade hari ngakwa ban pen ken mau yang I ka status ka bakenja mensim jongi kalong ka bakumno ka status ka bakenja mensim mo kalong kumno nengalong ka syong tin parang what is the spiritual status of our soul baki way la ki pule ki yo I ya ka ya ka bakenjaman sim jongi babun sen ya kini ki status ka bangingi bu kilong ba ki bakenja do baki briu kila ban yo I yangi teng briu umi nado na yeng hado hei bo un poi rapin ilut ya kita ngipin ilut haring kwa ban bu yang ni ka jingkelipat ka status ka bakenjaman sim ba how ne snam ko ba pisdang ya ka bakenjaman sim kata ke status ke bakenjaman sim ba pipis dang hatu haduk mentah kesakut katju ne kala kham kiyo ne kala kham hiran to ini yet hi ya ladi ya kata ngilong kumnu kata ke bakenjaman sim ngibun sin ya ke bakenja do em ngikloi ba ban peni ya kiwe ya ke riam ga bet ya ka bam ga di ga chuin ka yeng ga sem ke bangingile hangi ni kiski ke de bangin peni bet ya kiwe Lara pitiet kali thamai pin shendur pa pin bu post status pishna ga yeng thamai kumta lara pi yok khon ru pi bu status ngala yok khon pej ba baro ngala yok khon da yolok la shendur baro status lut baro hanre ngim judon ye ka status ka bakenjaman sim teng nganong ipi dom bano ngila bu ngila tho ha post status vidap teng kom pastor nganong ipi teng ida pulis status am ngalala ban sutu tu bri uyat lang ba ke Ada ubri ubah syashat kala bu bagi status tang syapang jik syashat kala bet. Unamai wadu syanya namar balong kumta namar pisutu tu ubri ulah syashat. Pi kabatai ya kata Henry kabakenjaman sim namar kamdan kum kata kajing bu. Omdan bayoi ngilong kum no pat ka status jongi omdai ban peni syakibriu. Henry ka status kabakenjaman sim ban peni yo try. Namar ya kan ka do ngalak ban peni ya kibriu. Hari ka status ka bakenjaman sim ngapen itang ya utrai. Ka bakumno ngipen I ya lade ha utrai. Ken mau ba terteng ngi perkhat baik. Baka perthai kala jangkut. Mo? Ka perthai kala jangkut ngi barabor ngi keren baik kata baka perthai mau Jisu la janwan shao. Wat mendaus tem le khamta marsen sedang to ka thma Israel le am ngi perkhat baik unlawan no hi. Mung patwan. But teng em ngi dang hai tai jinglong jing em teng dadon ki diu ki jing jia em kata ka bakenjaman sim jing em kalong ko meding la dadon ke ka bakenjaman sim em kalong ba meding hala lam dan ne yei padam ka kenjaman sim jing em ka do ding no kata ka di teng bun sin kata ka jinglong men sim jong aba jong pi kalong pi dei na makata tin ka jong blai ka batai sapang ka bakenjaman sim kata ka de naga gospel Matius nong ka bakan real Kadekot ka ba arpon real Hei bu Jisu ukran syapang kata ka jingyap bat kata ka jingmipat
Ini pet yang dengan pulia tangan ke dekat ke arpun riu naba uji su ong kumne. Naba ubriu un mentoy ayu lada unyo ya ke pertai baro bat undono ya la ka mensim. Lane ubriu unia pli da ya la ka mensim. Kaba keren bet syapang kaba kenja mensim bat syapang ke jingya pli ya kata kaba kenja mensim. Lada ubriu uyolot ha kaba kenja do ya ki baro udono la ka jong mensim da ke unia pli. Nangta kumjur nang gospel Matias kalnong gaba sipau uji su ukran sepang kata kaman sim haka dekat kaba arpo pra tu WhatsApp ting ti ya kitang kiba penyap ya kamet ki bangla ban penyap ya kaman sim hanre pin kam syap ting ya uta ubala aban penjot bat ya kaman sim bat ya kamet hadujok ukran biang ya kaman sim baduang WhatsApp ting kita kiba penyap tang ya kado ukran ya kaman sim kadang sokawai pat ka benta haga gospel jong Matias kanong gaba arpo ukran ya kani sapang kani ka mensim arpo dokot balai penyau uji su te ula ya to hau men I yo try bau belai jong me da ka download jong me baro da ka mensim jong me baro bat da ka jingmut jong me baro pi won ra bang ban I yo try da ka mensim baro uji su wang kaktin ke jong beleng susu uji su fin ken mau habo ye kran bat kata nong Samaria haga gospel jong Yohanes nong ga basawong bo belay uday uman sim bat ke ba mani yo belay kin mani ha uman sim bat la ke jing shisha ukran bat syapang kaman sim kaba kumnong idon lada utara uyoi yangi uyoi ya kaman sim jong abat jong pi ketika mensim jangan abad jang pika long kumno bat mano ban bishar ya ketika mensim Hebrew nong ke basau kedekot ke ba katar ke ba keren sepang kaktin ke jong belai namar kaktin ublai ke long ke ba bat ke ba donbor ke ba kamnep ya ke nong ke white lam arliang sarti bat ke ba pay haduk ke ba penyeklat ya ke jingem bat ya ke mensim pi kaktin ke jong belai keban penyeklat ya ke jingem ke ba hak ke ba kenja dok kumno bangilaem bat kumno ba ke mensim jongi kalong kadai kaktin ka sabi syari yangi tadai nama kata ngila ban bu ya ki status ki bakenja dok ki bebon ba ki jaka haranga kwa ban kli hakani ga no phais ngi ban ga kwa lambaga ni kaktin hakani ga no phais ngi ban pen ken mau ba kumno ngi em ya kata ka jingem ga bakenja men sim jongi haringi haka jinglong men sim ga jongi ngilong ki ba kumno ngila kham san ne ngila kham telot ne men chwa ngi klan ne men tangi telot ne men chwa nga telot ne men tanga klan ngi hapan bishar ya lade kapor ka ya badu trai ukmi ya ka men sim jongi kumbaga ni ga do ka don ya la ka jong ka kerta ka kadang he kalong kat no tam e ba ka men sim ga jongi upol upen kan ma wong gade ye pi ban bam no ga shi han pi dang di dut sa namar balai ke bamot kini kita ki ba hak ba kenja man sim ki klam sham lasan ngi klam sham lasan kani ke chingli ke ba crown yang apa dia pi ha ke ba kenja man sim ke ba kumno ngi long ken dai nama kata ha ka stish ki nong rom kala nong ke ba pra ka khot ke ba khandai ka ong kumne hanrai ma pi pim long hakado hanrai hau man sim lada man sim u blai u shong sa hapo jong pi hanrai lada no ru danu man sim u kris u ta ken long jong u ka bible ka hang ne ka kreng shai kong hanrai ma pi pim long hakado hanrai hau man sim hawai hau man sim pi pim long hakado but new ju u pol u thopat hakastish kinong koren kalnong ga ba khatsan uang kum ni ke dekat ke sapusan ba sapun riu kum taru la tho yu adam ubriu benengkong la tha umen sim ba im hanre yu adam ubakado umen sim ba penem hanre kam syam la long nengkong kata ke kenja men sim hanre kata ke kenja do hadin te ke kenja men sim hang ni upol perkemawang nengkong la lawan saka jinglong do hadin kata ke jinglong men sim kamen sim jungi kalong kumno kamen sim jongi kalong kumno namar ka bible ka ong kumbau jisu ong ya kata nong Samaria u blai de men sim u polu pen kan mau ya kata ka kentin ha ka ar koren nong ke bala ke khot ka ba khatnyo te u try ulang tau men sim but ha ka ba danu men sim u try hang ta don jing lai loj kamen sim jong pi kalong kumno
kamen sim jongi namar pidep lada ngim sul tho ya kata ka jing san ha ka ba kenjaman sim em teng teng ngila ban mi no na kata ka jing long ga berim ga jongi haring dang la ban ya ha kata ka jing long ga berim ga jongi teng teng ha kata ka jing long man sim jongi em nginum jubab ya la ka jong ga jing em kat kum ba ka tin ka jong blai ka bishar haring bishar no ya ka ba kenjaman sim em kat kum ka jing sngo jongi ngakwa bakatu kat ni ngakwa ban pen kan mau fi kan don be ka por ba pi kim step em kata ka jing sngo jong pm kalong jaito ban pule bible kan ngot balong konta okay teng teng ka don ro ka por ba ka man sim jong pm ha ba pi kim step em ka jaito ban duai kan ngot okay don ro ha ni ka habat ngiem ka ni ka man sim em ka ba bu teng bat klet no kata ka singilai nam tau torai kan ngot dia fingi don bet la ka jong ka stage jong ka jingya haman sim hanrei hatu kata kan batai bangingi long hau trai kata ka de ka jingkali ka krau fi namar fi tep hai ni men sim mem ting ting si don ti jiksngo ka de ka jiksngo mem teng ngi rai no da ka jiksngo bat namar bangi rai no da ka jiksngo ya ka ba kinjaman sim mem bun sing ngi poi sa ka jing baklaตึกพิลาบันดอนเนี่ยก็จิงคอดก็จงอุบเลยอะไรน้ำมาร์บพิยาโดได้ตุยจิงสงเอาก็จงพีก็กจับเนาะเนี่ยก็จิงลองรังบะจงก็ขันจามันเซมบัดพิยาลัดเนาะนะก็เอ้ก็บอกเลยละพายพีก็เอ้ก็เป็นฮิรันเนี่ยก็จิงลองหากก็ขันจามันเซมบันสันแนมก็ได้ก็จิงสงเอาจงงี้ก็ได้ก็จิงสงเอาจงงี้ก็ไบเบิลก็บอกไตอุลาดอนเวลพริวอุบกเตงอุจนาบัดฮังเนอุจนาอุลายอเนี่ยก็จิงคอดบัดอมตังกะจิงคอดนาอุเบลอุลายอโรยากะจิงพะนาอุเบลยากะจิงคอดบัดกะจิงพะอุลายอบรออัตลีอุเบลอุคอดยาอุโจนาบัดอุนเดอุนองยาโทลุปาจงอุบัดอุเบลอุพะโรยาอุโจนาบัดอุนเล็กบันยาโทลุปาโรบัดอุเดพะโรยาอุฮากะตะกะจักกะ specifically บันองเคเลชันนานาเวเคนudah pa ya syakata ulah kot ya bat upa ya syakata kata ken mau habau blay kot ya pi kot ya pi naka benta bat pa ya pi bat batai ro syai ba pi dei ban le ken mau haka jinglong man sim phim la ban suyat bet kum to haka jing sngo jong pi namar ka bible ka ong ka download ka syukor penlap ya kata na kitab Jeremiah kalnong gaba katnyo de khot gaba kandai namar hai tu jing sngo web tentang ngi don la ba ngi sha syukor no piu Jonah han me ula sha khot do blay ba unde unong ye tho lupa unong itu lupa uba ublay ulapa ya uban lek chanana ve but unong itu lupa ba la yo ya ka jaka he ba udai ban lek ban syakri but la batai ya kata ya ka jing syakri ga jako chanana ve ka ka jing khot jong ka jing em jong pi sha ublay upa ya pi but hang no ba pi dei bandon pi kata ba bon sen na ngim su tho ha ka ba kenjaman se mem ngin ya bakla ya ka lenti jong ka lenti ya jongi but Jonah uyo ya kata but ka bible ka batai hanre hakum kata ka por Jonah la sha ya lam no ya kata ka jing khot ka jong blaze ya ha ka ba kenjaman se la ya lam no ya da ka jing sngo ka jong ba ong ka man toy ban lection na na ve ka ba ya ngan patson don na but ngan lek Tarshish but pitep ci sen ba blay u khot em ula tikna ba pilala ban lek kan ma bet wat jo artatin ya ka jing khot jom blay ci sen ba blay ula khot em ula tikna ya pi but una ya pi ka jaka ba pi pin lek she ba pi dei ban lek u blay u da tip na ka banta jongi I wei ken ya kata ka jing khot ka jong blay yangi baro ka won banginuan sa ka jing kala ba mot hanre ka jing pa ka jongi I wei nangi hadien jong ka jing kala ka ba mot em u blay u don la ka jong don ka ba ye day ba pila ban syakri hapadeng ki khana don hapadeng ki samla don ba hapadeng kita ki shnong ba kita per dalala ka jong om day baro ban long ha ka jo hi but u blay u la khot u Jonah ban lek syakani ka jaka on kelek ban yalap ya ka tin ka jong blay hakani ka shnong ba ong nanave hari ini ijing sngo ye ijing sngo jong ong but ka bible ka ong but ulayeng ban pet no sa Tarshish ha ka de khot ka balai ngai u Jonah upat jupule ka sam sis palai bu kandai lada ula pule unum pet namar debet wang senongan pet na me atrai
umpat jupule la apa pindai nong itu lupa dan bon ba ki syakri ki jong oblay bam jupule Bible bon ba ki syakri oblay bam jiu telada umpule Bible piyak jaga jing sengau okay baru Jonah nganget umpat jupule ta kasam namar ki jiu ki jupule ba nganget Jonah jupule lada upule unangan pet nei no oblay Peter dia nama kata tu pulih ke Bible bapin sempang way dia boleh, amen. Dia kata syaitan orang naik pulih Bible. Dan bon bak nangi ngilong Kristen mamju pulih Bible. Ngan orang rakti kan mamju pulih Bible. Bon bak kadau ngam nang pulih pastor. Ngalai kendu ya kibriu bam nang abi kidi nang bu status pat pa mobile. Ngadon ke jingkli ke bekrau ya ke jabing nak benta apa kenjado nang baban patrekam belim penkam nam daktin jong boleh. Ngam bishar hari ngakwa ban bupat ya tak jinglong mensim kan dan bon ba bala ban pulih ki ong baka kemat jonga kam imat ki ong no ka kemat jonga kam yo lara ka kemat jong pi kam imat ai ngo yu blai ai doktor kemat lek peni de kemat deng de ye kemat nambar belai pi de yo pisa pat pi imat ba ye pi yo Kidan bon ba kadau bagi ong. Pai u Jonah ni upet na ublay na. Upet na? Na ublay. Umut pet chano na ublay. La ban pet na ublay. Ha? Don nangi mun shala ju pet ban ublay mo. Pi pet na. Pi pet. Hari su to bam pai je shei pet na ublay. U Jonah ni ka jaga ula pet pai je shei ro. Namar balai wang blay ula kot ya ula pa ya hari ka jingsong man sim ka jong u ka ong melele ayu chanana be pet not no no blay ula kot ya me. Balai step kat menganang pusat ni kan ni ketien em try ong keren ya kan ni don. Ba bon ba ki ba wan je seng ba pi pet not no try na ka ta ka jing kot ka jong u. Pile la ka jong ka mon ka mon ka bau try u ai happy but pi dang ong ngan sale atrai. Pidang sakut ke ju ke cing duai ba pi duai arajar arpuar ba ngan sale arpulai ba betaru pidang duai ke juhi ba nang atrai ngan sale ondal apoi arja arpusau ba try u kwa ban pen kan mau yang i pet na pet yang i sakut hak ba kenjaman sim hak no ka banta ka jingim ke jongi ka long ka bakumno kum mangil ha manun ra ya ke feelings ki jongi hak status ki bakenjado belai ngimun ra ya ka jinget ki jongi hak ka status ka bakenjaman sim jongi kan ka Bible ka batay ni new Jonah am la yalam ya u hado ka tat ta jiso am but usutho banong kani ka ka ba ublay pha kam dei bha banga pets dan no blay babon ba na PM pi artatin no ba ublay tip ula ne am kwa banong vila rafi kwa ban sakri ublay unumbo hak fi ka to jaka am hey ba pi so tanat hey ba you ba pi so tanat hak singi ba pi wan jeseng pinong ni menta sinten wai kloy mo ka jeseng to si tikna lupa no Islam hada ublay dan la ka jong ka plan kibon ba hak jigim jogim naman ngimtip kay ka balabo akmat vitip ngimtip ay ruem tapi saya kaong teh kejimut jengi kejimut jeng try kam long kunjo teng hey ba pi mut dam dalet wow ka ba mi ka biang ba mlele let ka biang lut nong sedong dalet mdan ni ru em hey bang banum dan ni ani kejing pen kre pi kata ka kejing em henry u try pat u kwa pa di kejing lo men sim jengi bangin pen kre na ka bantaki kay baro dia kata upol upen ken mau ya u Timothy ha ka badai por bat ka bam dai por ya ka jinglong men sim ka jong u ba men sakri o try upen ken mau ya kata ban ngarong kwa ban pen ken mau ya pi ka ni ka si ya ka jinglong men sim ka jong pi ka bakum no ngimtep hari ka ka banging itep menta ka di bangin yet ya lati ha ka ba ken jaman sim ngangalong kum no na mara ngim su to em la banging ni pet no kum Jonah u pet no na ka ta ka jingkot ka jong blay bat na ka jing pa ka jong blay namar belai ula yat panan Yesus tang Jonah wat Abraham ka Bible ka batay une Abraham pina puli na ka kama apostol nong ba hinyo haba hey bo Stefan upanito yu Abraham wan na ninya pet hakani ka por haka kama apostol nong ka ba hinyo pina pet ka de khot ka ba wong gum ne te ula ya thu ko para
Bat ko pa to sngap. Hasngap ublay kaburam ulami pa hakpajongi u Abraham menba udon ha Mesopotamia. Pihang ni la batay siya pang u Abraham bakumno ba ublay uwan mi pa how ne u Abraham ha pa Mesopotamia ken. Kay ni ga Mesopotamia. Ngala banong vida kakiong ro kadiga one of the oldest civilization. Kibriu hak tu kila syai pitep hapo Mesopotamia am la syai hadu kata kilap apa history bawat ke pikna kaladon. Okay? Pikna kaladon ngi sini hadin bawan modi arjar khatsau sa ai pikna man ka yeng. Denam dai. Ha? Kenma be hadin arjar yu? Khatsau mun sada lek chnong debi chong halu mawa debi ngi kat bomon. Kham ta me syar chong kondong le berderi masih wow. Kemawa pastor bailek siapa patar kema apa jiran Henry kenika Mesopotamia kata hajar senam mensua kalau ada biang ya kata kalau ada biang kumno benon raya ke biang lo baru Abraham uwan na kata kajaka baru blay ukot you Abraham nang ta baru ukot Abraham ulami Henry haba ulang tidak ngong fi kasuk ba pin mi no na ka culture ke jongpi ka kolshoram ngamong ipi kata ka dustur handre ka kolshoram ka don bon ba ki ko mangi ngila long kristan handai pek ki kolshor jengiem ka jinglong jingim man kasiem yo ibe kumbangim pat de kristan lara kon mi nyang perset ngiken mau nen yang kar ngiken mau ban tang serdap syo jingkang kata ka rukom balaju hikai de pormen swa ngi play ya kedukan ngi lalong kristan Andre wat mentaro ngidang bo itu isojo bersamakan namar paling ya don lang para marjan ya lelang telelang higen kamtam nandalai patau mentari portelang ngi bo halor tunum das nadik penapat denam dai ha ngi das nayu ding pena balak kesebut ngi ngej baka dik pena kat pelai sabut ya patau han ngej baka dik pena pelai im yang apa dia pi ini senaya kata, namar kani ka talot ya kayu, but have Mesopotamia kadon kani ka culture. Bakata ka culture ka ong. Kidalap da ka jing to, haga katnyo spa BC. Bakidalap hau mau bala to ya kata. Kaba namar ka to po de ka juk mau ki to ya ka anya ka juk mau, but hang to kilalap bala to, balada ka tengah kamla banai kon. Fidep ka jing ya shongka, haga to ka por long tik kumadon contract. Kabamot ya san, ya soy, ya ayu, ya soy. Bat hangan ni kecing ya soy, balaong hangta, lada ketengah kamla banai kon, ke syakri ke jong kata ketengah kan sai kon, nak benta, kata ketengah ke jong ugen. Kata ke ke culture apa Mesopotamia. Hari ublay ya kendo yu Abraham, ublay Ukraine, ublay daong yu Abraham, ngan sai kon ya me. Ublay udah ya kendo yu Abraham udah ya keren baru Abraham menaikon yu Abraham Abraham kongo ya kaktin ke jong blay hagal nong ba kalar Genesis kloi ban mi no dala ke jong kari ban let sa able blay kot ken ula su ya ke Bible ke ong ya kata kari jong ke jingkular ula su shong ha kata kari la pipule haga Hebrew nong ba katwe Abraham ula let yang ta kampet kumpet Jonah hari ulet ken syakata kari kapa ublay wang ya upen kongo yala de haot kata kajinga nanti kam day besok kadon kapor wahaban ong ke tengah bapadai para namar belay kam day besok kalong si syarung anong ipi hakajinga nanti ke kenjaman sim jongi kam day besok ngiya kendo bon ba ki aka hakijingim ke jongi Pinumla banong ngala yo try ngala yo ya ke jingsuk hoi bila don ya ke jingsuk hari ke don baik ke jinga tengko bat haman tapat teng bat kibreu kumbau Abraham ya tengko bat kibreu hapo Egypt bau penlong ya ke tengah banong no dei para namar ya kendo bat kibreu ban kasutu Abraham long ko mangapa pi ubreu uba kam sap tieng ubreu uba tieng bat ubreu ba it la ke jong ke jingem Uneu Abraham ke Bible ke batai hadu ke pai ke por ke kaktin ke jong blai ke ong ba uneu Abraham umyok hon
But namar ba yok khon. Kaktin ke jong blay ka ong. Bakani ka tengah ke jong u. Kala pai biang sya kata ka culture ke jong ka. Barla ong ba ka day ka syakri ban icon. Bat pinlap ya kata hakala nong ba kanrio. Okay? Ka syakri ban icon. Fitep kani ka day ka babon sen. Ngila ya hakaba kenjaman suyem. Hare teng teng ke jingle jong yem. Kam day kat kum ka ktien. Hare kat kum ka rukom jong kibreo. Ya ke bang ngemla ban pentikna. Pamla ban yo? Ban pentikna. Dan baong nga balik pastor mo dabu Christmas tree long pop, dabu klur long pop ngonga ngapat jui ke yeng mani badi Christmas tree. Lada kadai dengan jing mani kadai besdang ni yeng mani kan. Lada kasdang na pis bejar ka kut yeng mani ka bamut ngidon jingkli ka bakraw. Lada dai ba syakri yo blay ka sedang na yeng ka ba ngi syakri yo blay ka mi syabar kam dai ka nabar kadai ban la marong syapok kan. Fikini di keke ki jingkli ka bang yingi don hanai bunsen ngim kli ya kata. Ngim non ro ya kini ki jingkli namar bale ka e ba kani ka culture ka ong em ngi teng teng em ka kring yang ngi sya ka to ka benta em bangin le lang namalada ngamle. Hadon bun ki jingwet. But kini ka briu ka kerteng ka sarang ni em kini ka briu ka dang dei ka sarai ha kini ka jaka kini ka briu ka ngam yok khon hari ngat dan kamut bangala kut lat bangam la ban yok khon ngan yok khon bat kata ka dei lang ba kani ka marau namar ka marau kam la ban ong ei bat habala yok khon la kerteng yau ni khon Ismail ka bamut hi ublay ubasngau we ublay ubasngau kabo kerteng yo to kulung Ismail ublay ubayosngau kam don kon hare na mar Ismail ka kalalong keme kene ka Sara halo shepin kan tatpat ya ka keme ka basisha pitep ublay ulakular yo Abraham man icon kumnopat yo Ismail tentang idon kijingkeli ublay utebot tekum nopat hakani kajaka kang ya u Abraham nak bentar ni ken mau bet ublay kang ya ka ei ka bapi filamon namar ula aya fi ya ka mon lai loy lada ublay kang no ya pi ka ei ka bapi mon ublay pen kenyo ya ka takaan ba ula bu hau brio ya ka mon lai loy tadai namar kata karai ka bapi shem ublay no man kang hari kai ka rai ka bapi fisim ka shangbet ha ka syakal balendat ka ai ka bayalam ya pi lara layalam ya pi da ka tin ka jong blai bun sen ka rai jong pi kan dei kat kum ka tin lara layalam ya pi kat kum penyat briu ka rai ka jong pi kan long bai hak jing penyat briu ka rai ngim ju rai dalam dehi dei kata Abraham kam sem la ban bam yo tu so handrai bam yo tu so namar kata rai ka jing bam jong dei balayalam da ka briu ya ka ba wong lara yo ya ka briu ino ikmik pa dei ublay wong da yo briu ino yang nastunat bi pastor batai dan keren ya kata Abraham haba yo ka briu klet no ublay Adam haba yo ya ka briu su pitu nak khetiat bi kan thai de bi lada udebet pi khetiat ibet sheba kenal mem sutho udebet di kun Adam namar balai wi ibet sheba kelan Adam pi marsen kendiri ka im ode ka briu ayu kan kaya per kami ilong ko kisiri kami long tengah ko ni kaya per kani ilong ko mangama te larang akwa ban yo ya kani ngah ban ino yu pa ba doong sendon ta pida pulih Genesis ban yo ya kani ka breu un ino ya la no ya la pa ban ngi kasili kam nang ba pi la ong lupa Bible usin rang hab ino ela pa ba ka kami Pi kasih kam ngai bai ka Bible. Pi yo ekta. Oke eno. Pi eno abat eno sendon. Dei kata habdin ma hadin kata ampin de yo karai ka ba ushim hak kata kacing eno. La ya lam ya kata karai ka jong Adam man bam ta so. Dei do blay dano. Da ka brio. Pet ba karai ka ba pi sim ha ka jingem. Naong ipi ngi ki briu dan uweiru bala ban rai lade kade bi ka ba don haldin jongi ka ba penrai yang isyak mam
Ke ai ke ba you? Ke badon? Hadin jongi. Lada pi bon palan ki perlok perthai ke rai jong pi ru pin you i long tik tu perlok perthai le you. Long pop sa ba le kam ta. La ya lam ya pi da kak tien ke rai jong pi kan long tik kat kum kak tien. Dei namar kata sutu menu ba pen rai ya fi. But ublei em khang ya ke ai ke ba pi rai. Kata ke dei ke jing krau ke jong ublei. Amen. Kan mau ublei khang ya ke ai ke ba pi rai. Amen. Hanrei ublei bishar ya ke ai ke ba pi rai pat. Amen. Tadai namar kata shua ba pin rai berkat ya ublei. Amen. Dei kata upol wang hagala tia sutu upol ukran ni kan ketien. Baduang hagal nong ngaban kong nakot basipo ladang-adang boya kibreo ngam dai usyakri jong blai. Namau sutu ya ke ai ke ba urai ublei sabishar ya Ong itu palamarjan. Ke ai ke ba pipi rai. Ong itu pramarjan, ke ba pi rai, ublei sa bishari pi. But kadena mar kata hakaba kenjaman sim pi hab ban long ki basan. Lada khalam san pin rai nganong ye pi ki rai ki bomdei kum ki breu ki balasan hakaba kenjaman sim. Ki ba you rai ki jing rai ki bomlong ki ba kenjaman sim. Bible batayah ni. Kalau bot you Abraham, handroi keempat ya ketuk jing to bakal tip. Dai namar kata ka kam solong pop ya kata ban pha ya la jong utanga ban thia bat kawei gabriel namar hapa Mesopotamia kata kam dei ka pop. Kam dei kai? Kumbaga ma pi ngiong ga dei ka pop la da filikren ban muslim mem unong ban yo biang sakawei par ka tengah dei pop nong mem biet. Nom no Mebie. Namar balai, kiong yang itu syak tu lain ngot banyo. Hak jinglong kasih jongi am dunapa kalong yang pinyo kawai gabriel but uwei ubreo but kawai gabriel. Dunapa. Lara pim ngaje nga selek cek snong jong pipa sa pet yaki para marjan si potli kelong yang. Bat sabishar himapi. Lara ngakren ke babakla ne ke badai. Kadau balai kata kerai kawan namar haga jinglong kasih dan ketin klim. Lara khaman ke jinglong kristan liam dan ketin klim. Vio am kadang tangan kentin bamia dai singkrung. Dia kata apa dia light lock rusuk bah manusia kawang pisah saw. Kalong suk bah ada. Fik kasuk bah namar balai kamdan ke jingete. Kamdan kai? Badai namar kata babon na pir pinlap ya kan ikawai usin rang kasi lara ula ban ya syong bat pi ula ban kam tengah ya pi pinong tungin ya pen scam no unong em unong ayu em ong teng sin la pen scam ngatip ka tulap jonga si teng ale ya pei nga e pei te nga tulap la le ya pei te long lai na lai nga bai te biang ni te kum nei belai ada si sin la ya te namar utip ka spa ka pol ale lut wang am tre babon ba bayat kata Pila banong ni tengah hari ni tengah umtera banwan ban san bat pi. Dalai ro namar balai utep tak sula san. Ani nga ba ki kur ki jat jeng kiwe. Un song ko ta. Kani hi ka bentam ka sararo kaya ka sarai kam yo kon. Ublei wangan sai kon. Ka dei ban up em. Denam dei. Namar ngi puling yong shumon ma pi de jaka sara trai lam no. Pimpat tip ye kai ke basadon sakmat. Ngim tip para jalan saw kan longkom no. Ngim tip kai ke bang salong. Dei namar kata teng ke rai jongi kam ngim dei ke rai ke ba ap kmi na ublei ke rai ke dei kai ke bang ila kmi mensua bat ngi rai no ye kata ke nak jeng lo mensiem. Nama ke rai ke jeng lo mensiem mem kam la ban ap kmi ngi pule ye ke samar pusan dokot balai ke ong kita ki ba ap kermen hau terai kim jule rain bo ko hanai babun sin ngim la ban ap. Dari bala batap ngilala ban duai sekentam maman kesengi. Denam dei. Bamla ban ap kin la duai san minit try ngam non ketin syu. Ngan duai sekei. Kedang ap no try la pak kemon. Pi dei nama kata namar balai. Gimla teh ya kata.
Ngapakat ikan sa ngambisar ya kahang ni kapor mga puli. Hari ngala basuto babon mangilong kumakahi. Ya ka ay ka bangingi ra ya ka jingim jongi la day balayalam. Kita ki ay ka bangingi sya ha ka jingim jongi. Taday na makata ka status ka bakanjaman sim jongi kan. Long take ko status kan jadok te. Ngano vi vida bu ka debe ka feelings ka masen good healing festival pin bu baik ka jing sya ha populo. Dan namday baro ang ini bulut namar tang yalam yang ini kato jing shat apa puluh namar kato kadang-kadang ka feeling sa kato por Henry hadin arte yaw la klet wan jeseng come down next siblay mjudan bawan jeseng shu la thait te pastor si te yaw ro pajat thait na ni la thait ka shat apa puluh ngek belai kadon baik kanur ka bayalam yang ini dian Hakan ika jaka kasarai layalam ya ka nakan ika Mesopotamia. Ka imlang ka salang ha kato kapor. Ba ong lada yok kun. I know. Ublay ong ngan sa ikon ya pa. But ka Bible ka ong kasara ka daraki haba ublay ukren ru ya kata. Namar nganget ublay u angel bawan hang ta. Hoi pa Bible to angel. Hare rapi wat pa kini namar ngasobay bo blay uwan man ikendo yu Abraham bat ka jingkran ke jong blay ya Abraham ka Sarah na ka din ka bayok sngo karki ya kata pabun sinem kay ka baktin jong blay ka ong hado ka pat urlong ngisam rakhe ngiyo ngisam rakhe karki blay ka rakhe namar kam solanget bakani ka banla banlong ai Bahkan don bentai hakene ke jingya lenti jong ulok jongka ublay ukot ya u Abraham klem kot ya ke Sarah Henry kadai ke Sarah ke penlong u Abraham bo udai u Abraham amen laba pipiong ngangam sutuk ngawan desang ni ngasubut ya ulok ne ngasubut ya ke lok hari ngakwa manong pi dai ma pi pat ke bakra bo ublay unle lamba jong pi hakata kalong yeng ke jong pi amen Namar hang ni, Abraham ya keren pimio ibo blay ya keren baka Sarah do ni. Dai namar kata layalam dah culture. Layalam. Namar balay kalau ka bae. Bat kapa ya Abraham dai namar kata Abraham ro sngopop kalaklet baka Mesopotamia hey baka don ka jingklim si. Kadon ka jing mani blay tau, kabam nget yo blay ba Kapam syania ya oblay Henry kani pat ka sno hakene ka sarai hado bakal le ya kata suk ban mi na Mesopotamia kaba kata ka jing sno jong Mesopotamia ban mi nangi suk ban wan sa ka jing long Kristan kaba pat ya kata ka jinget pat yo kadang sno kaba rimina kani ka jinget hau trai kampat sno Kempat sno namar baleng ngampat yoi. Namar babon hangi ngidon kami utrai bo un pen kia yangi ngidon kami utrai bo un kurku yangi bo un pen pas yangi bo un le kum tau nai kam yangi bat kum ta ter. Hanre ka jingkli ka krapat utrai yoi ne ya ka jing san pat hamen sim. Yoi ne kata ka spiritual status ka jongpi ka bakalaki yo. Namar ka Bible ka ong leno la fi yolot meneh mga sedang na ka lenong ka bakan rio de khot ka ba fon pi yolot ya ka perse haba fi shakri yo blay am blay un ai lot ya pi hale ka mod bo blay wong ka nei bay nga ai ya pi am namar ba nga e hare nga kwa ba fi fin san pat homen sim kan la pi su thu ya nga ban mani ha ka man sim nga la tip ya pi ban kurku ka bakan jado pi de ba bon sin ngi kuslay ya bakan jado ngim kuslay ya kan jaman sim Nganong ipi lada long duk hakaba kenjado lele nomor blay ula ban penruspa kaba yo ngi duk hakaba kenjaman sim ken da ka pat ublay un penruspa yangi te kita ka Bible ka ong hastis nong korin u Jesu ula long duk ya ka ban penruspa yangi hakaba kenjado haba ngipang lamba ka jija snam jongu nya long balay kya Henry hakaba kenjaman sim ken ya ka ban san kadai ka rai ka jongi ken ngarai ka kumno ya ka ban san Para bor pastor ngi juye keren bahaya kini ke benda ngim kwa ba ka jing syakri jongi kalong tang ba pan saat syuki ba pan saat ben ngi kwa ba ka jing syakri ke jongi kadai ke ba pan bon ya ke hima ka jong blai kan
Amen. But way ulang ubasan hadu kata-kata laudan hayau, laudan cakap terai, laudan cakap pule, laudan hangno. Ulang kajing syai, ulang gemelo kan. Amen. Pim dan kam ban long jing syai, tang ba piyo ya kan dia ka pulpit, pila ban long jing syai, hakan ka pulpit ka bau blai bo ipi. Amen. Henry ban long ya kata am ngihap su thu pat ka rai jong jing long man sim kan. Ni rai ka ba kumno. Namar kani am ka don bet usai tanam unia le bet yang iam hakaba kenja man seman kejap. Bangin rai biang dah ka tu ka barem. Sutu kani gawe si sen pilayo u Jisu. La ka de ka rai ka berit na ka bahe. Wan rai la da klam da la dwai shwa. Amen. Klam da yet shwa na ka tien ka jong belai wat rai. Upolu kan ke barok kalong ka badai yang a hando ke barok kim tei yang a. Kerang ke bapi sim mentah kalak ban kata ya piatin sepos nem. Bat hang ta kalong ka bama ba. Dei nama kata syaba pin rai. Hab ban da sutho ba. Bat babun na pi pilayat lang ba pi sutho hak rai jong ka jingim jong pi bun sen la bakla man sywa. Hoi la balong hak to ko por namar la sno da ke AK jong ka pertai. Hare mentah dei nama kata pi hab ban sutho. La da pi la sno no hau trai. Ai bagai pi rai kat kong bakak tien jong trai kong. Amen. Kata ka pen iam ka spiritual status ka jong pi. Ne kata ka status ka bakan zaman sim jong pi. Bau trai unong si siau ni urai kat kong banganga ong iu. Bat pitep teng ka rai ka bangingi la sim lupa am hak ka jinglong kena jong iam ka bakan kata bahaya ngi onda ngi lalong hak jing long mensim hak jing long rambak kan ka bible ka batai man ba poi hak lenong ka ba arpwe pindi yo I hang ne ya ka spiritual status ka jang Abraham kan ublay ukur ku yu Abraham lang ba Sarah ba yo Isak ka ba mod kan uba pernekhe uba peniu pernekhe namar aba wan kren angel jong blay ka Sarah ka rakhe Abraham ru rakhe yo sendon ukun ru ba yu pergi ngangeng berkomedi duk terai du Isak maka kerteng jong u la thok lupa pergi ta ka Bible ka batai hakum kata ka por han rekene ka Sarah kalai iwet pat yau Ismail iwet pat you know Ismail kalai iwet yau Ismail hadu kata-kata yang mana berai ban yo Ismail. Berkenma berar ngor ki kesdang ka kerteng do ai. Duwe ai ne uang bong tin kasi I. Berar ngor ki sedang nak jo ke spelling. Kawe gede beka ai bekahi kala rai bekane go we pat menta ai dei bo torai ula ai. Kidon girai ki bangingi simhi nganong ifi menengkong isim ke ibiang hadin iwet u Abraham upun kong upi menta upi kendo ke jinge hi mo u ila dia kani ke lokong ki be no belai kambe ke Sarah haba kadai ke Syakri jong Sarah hari ka pa be no kong ke to be no ya kata ke Syakri bat yo tau kon jong ka ki be no Aingo yo blay, Abraham upun kongo. Baru Abraham upun kongo mentapa dem dei namar jong kasara. Pida puli hakaktin ke jong blay ke ong gumne. Dekat bakendangan puli hakane ke por hakal nong ke bar puwe. Berkasara kala yo I yo kon ke Hagar kata ke bakenja Egypt. Yo bakala ka yo Abraham bauder ke ben. Namar kata kala ong hau Abraham tu beno yakane ke merau. Bat yu kon jongka na ba ukon jongani kamrau unum long ubayok bentar lem bat ukon jonga bat u Isak ken tekani kaktin kala pensong si kadai yu Abraham na ka bentar ukon jong u Henry ublay ula ong yu Abraham wat ai ba on song si yame na ka bentar utau samla bat na ka bentar kamrau jong me yaki ai baro ba kasara kala ong hame to da pensat skor ken ya kaktin jongka naba hau Isak on khot usambai jong me pi puli hakane ka bentap Abraham upun kongo ya ka Sarah ne yo blai ha
Namar haba kesara ke ong be no ula sosi. Manu mam sosi ukpa man be yu kon samla. La sosi. Hari kene di kapor pat upenrit la di ha ublei uang. Le yakene Abraham. Pidep kene di ka benta. Kajing san ha ka bakenja man se mem ka rai ka ba pipi se mem dei na la de na ublei. Nei? Na ublei. Onum ya lam ya pida kini no ken ma bai usol ro umla ban ap ya usamel ban wanam namar kini ki pajba ki badon bat uem ul kelalong uling do bat uknia. Uklem ap ya ka e ba ublei ong. Ngasi ong ya ka ne ka benta. Aku akan penkan mau pi. Kajing san hak ba kenja man sim ke jong pi kan nyerap ya pi hak ba pi rai kat kum kamon ke jong blei. Amen. Lada pim san hang taem pin bakla. Pi kum mengibu ke status ke man ka singi jongi hapo ke mobile ke jongi. Man ka singi update ya lade bat kani ka prathai ba benta. Ngi update nem lade ba utrai man ka singi. Ka status ka ba kenja man sim jongi manong atrai ya ka ai ka ba memeong. Ngale nem ya kata. Ba pi pen i utrai manong atrai ngapan kongo ya me. Ngapan kongo ya me. Kata ke deki ke banga ma pingi ko suto. Karai jong apa jong pi hakaba kenjaman sim hakata ke jingsan ke jongi kenjaman sim ke bangi rai manong atrai. Kandai haka jing alam jong me. Amen. Kumno utrai alam yang ni menta kadai haka jingsan jong jing tip ya ka ketin ke jong blai. Ya ke? Ya ka ketin ke jong blai. Ke ba pi rai da ka la ya lam ya pi. Pe yu jona hang tu u blai ula khot ya u nang tu lupa ula pa ya u siapa nanave hada u pet satarsis. U pet satarsis. Om tang kata u ke ha kata kalieng udah yo tia ha kata kalieng what happened ge eryong erlang tari. Udah tia kho ba ya kata jaka namar ba pi pet no blai em. Pim yo sngau shu ke jong ka perthai. Uri no ya la de. But finda ken ma wa ka ling ha ka por bawan gerel te la pen telilut kitiar hamre gele juga eryong erlang thari ga khlam sham la sange. Hadu bala bret ya ujona. Ngaku apa nong pi. Lem da pi kalabamut pim la ben pen bet yi ke baro ka jing em jong pi. Pila ben pen bet ye kitiar kitar baro hamre la da pi la de pim bet yam kanum bet ye. Pila ban pen bet ke yeng baro la ila de kam bet yam kam mentoy ai ruem kam mentoy ngala yo i ubriu bethet ya keduli habo dala buat de uhi bepen pat ya keduli ro namar bele kam de keduli ke bakongsan don kam sama bo un bet pi hang ni ngayo i ya ke jing san bat ubriu sistin ba usan nem ublei udang pensan susu ya u. Lada pi san haka bakenja man se mem menta kasi la shai pi nang kham san shishu lada pi don ni ka jing pan pau na ka tin jong blai menta kasi la shai pi nang don shishu but ka bible ka batai haka nong ka ba ar pu ar u blai u pan san shishu ya u ilang ba u tunju ba un ai no ya la jong u kon but ha ba u pan kongo ya kata u blai wang ket no ka tu Abraham ngala yo i ya ka jinget ke jong me nga namar ba u rain na ka basan u blai u pan san shishu ipi. Để hàng ta cái việc lôi nem ban san, các bạn để mà nghĩ cái mong quạ ban san. Để cái ta cái mình xem cho phi là đã có ông mày nai puli Bible rồi phi quan em ban san. Namar what long bal saya lam no để ti jing snow trong khi cái barem. Tentang kau phi la ban pastor kalau kau masuk ban keren các bạn ban le phi hab ban hi babon ki bentai ya các bạn phi pin le. Ngiklet no babon ki ke ya ka ba utrai uang bakarai ke jongiem kedai ka balaya lam kat kum kini ki ki ba ha ka saudong ka jongi ke dia hade ha ka ne ka singa kwa banofi rahai kum rahai Abraham perkat Abraham man poi ka status ka jinglong san jong ba kanjam se ma na ka lenong ka ba khat we pin lap ka teng jong ka poi hadu ka lenong ka bar poi ngabu ka jingkeli yang ni pilasan ngilasan kata kedai kejengkeli kebakrau hatu ngikren kum kibalasan ngile kum kibalasan ngirai ya kejengem jongi kum balasan
Kini fitim ni haban su tho bah ya kini ka jing san ha ka bakal jaman sim ka rai. Namar wa Abraham em haban nong kong urai em usu biang kat ba ong ka lok ukong ulun. Ngasi ong ba ha ka bakan jaman sim em wat ngap ya ka lok ne ya ulok ne ya ki khon ngap ka e ba ong ka tin jong blai. Amen. Ngasi ong ba irus habadai kan jaman sim ngam tu ngap ya no ngahap ngap ka e ba ong ka tin jong blai. Amen. Ngayo i kata pa sementara tu ngap ya ka e ba ong ya bala ong kan jaman sim ile bet ya kata. Makata ka degay kabakan jaman sim. Fi u Abraham ulat susi ngangay kwa ban be ban be hero ya ka Hagar ban yo Ishmael. Rena marba bela Ukraine upen kongo. Haka ban kong uang. Ka ay ka ba penlong yo Abraham man kongo ngan patay ro pi ya kata. Ban ngan penkot. Namar mentah ba bela Ukraine upen kongo kada ko degay ne. Namar ba ulai yo Isak. Fitim ublay tentang yang upeni ki kamba. Bapila ban nget cucu yo. Nengkong belai u Abraham u Kloida. Namar yo Isak. Dia kata ki kamba em wanum ai bakan nyalam baklano ya pi. Ai ke kamba kadang penklan man ban sutit ya pi baru belai. Amen. Ladam day bo ulai yo Isak ngatarai u kam hi pi ban be. Namar baula yo Isak mentaha dah kamat lah dia keperikalannya ke jengge dia kata ni syakri yo boleh joki kamba kan. Amen. Henry wat no mani no ia kata ke kamba. Namar pila yo ke kamba mani yo tanong le kamba. Amen. Mani yo syakri yo bat san bat namar ladang ngimsan karai joki kan sakut baik kenjado. Kebakai you? Kenjado. Orang ngimsan ngikelalong kumijona. Ngila kongo yo blay, ngila pairu chana nabe, ban yalap yo blay. Hari hadin kata tenum yo blay ngatip te blay menum le kum ni. Kata te ka ma. Ngisupen kongo kidan kibriyo supen kongo kuma pen kongo jona ma. Lek telah sulit nomor hak jing bersih nomor hak jing bersih umdai balalek nak download ke basi siapa jona ulalek yalap hanan ave nomor sangut jadok ha harapet ke jing long jeng uga klam kala utnum yau blai baru jona ru duai bang abah ayap no nomor blai klam penjot dengan ave dan kibrio ki syakri nomor tang ke jing bersih wat syakri yau blai nomor ke jing bersih syakri yau blai nomor ba ulapen em yapi